goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my head shaking, and you are the reason. My heart keeps bleeding. I need you now. If I could turn back the clock, make sure the lights feed at the dark, spend every hour of every day keeping you safe. I climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see that you are the reason. I don't wanna fight no more. I don't wanna hurt no more. I don't wanna cry no more. Come back, I need you to hold me. Closer now, just a little closer now. Come a little closer, I need you to hold me tonight. I climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I Need you to see that you are the reason. Ai hola koro sa sure dingo luki tu sahubat kita mari berhasian boto ong masune na lauri ho dan perdulia barang nasongon dia beho iba holoki mengadian di boto hasian tu pahokku hadabe di bumi asal tu seorang rohan macam holoki soarong hualo lauria asing siako. Ula-ula pajetan. Jalan kamu tulak. Tak saya di Perak, Ibu. Nah.
Kulang Sinabela. Ada isote tadi mana? Alam bencana pas sipir motor di mana? Oh, oh, ras tadi ada. Kawan-kawan lama. Kulang Robobot Sobi. Bora Tulang Siaturi. Bora Liara Siaturi. Tusono penabo terpatu panihan mi paragaling muna sa tuwata baton manggoya ka pasupasuna. Tutu. Sa isulong tok sa magtuburten ti garas. Isuon ngay pasat kami. Songan laho pasat tu rajay sa matok panggabihan ng parhorasan. Tutu. Tasalam hulaw lata. Salam jar. Tertutup kita. Iya, iya. Sabar, Mas, sabar. Kami margato-gato disialani roro kami pasatot deke simudurudur deke nabok deke sitio sai kador haluka ma tunggu dulu po dari tidi mata go dorbo nan ngasar matua ma lek kudo botoku pairing popu satu nomor ini satu nomor nono sasa di Solo mas satu botian pasaton nami marikot tuamu laik kudo botoku saur maita satu penggabian sa nang tu parhorasan jalan. Ya, salam sehat. Salam. Salam cepat. Oke. Ya, partikilan binasa matuhamu. Hula-hula nami perangin-angin doang mana? Baik, Abang Guru lagi siap kami tulang bercerita. Betul. Dinas Marlas Dirwahida di Lauta Senario. Di mana pasahat sulak-sulak pahupuhamu hula-hula muna tugatorok nak kami bercerita. Jelas Dirwatai Abang Guru tugatorok. Saragi ubah kami lodison itahan nalas deke sinduru deke sahat deke sikio pita-pita marontong tutuhatai asing marwani tuhata tujuan nyariong bung di pasar tamu air kadek nauli tuhan udah muna asa dalam tujuan nama pasu-pasu tuhata air minum muna tujuan nyariong suak-suaknya aku parami asa si titi masih opa hudung les rumah soro penabuhi terpatu pahami saya Tuhan tak memanggohi pasu-pasuna betul. saat disuruh masak mati butian di masa time madike saat dike si tio tuamunan saat meta tu manggabian sama tu baru rasa Betul. Iya, salam sehat. Soalnya Pak, dihamu tulang kami sudah titi marakuk perangin-angin dawat mana? Di dalam tangnya. Jadi perjalanan kita tuntun pada mulai itu hatta di bagian seni menutun tuntun di lingkungan masalah kata dengan kita meraih pasar. Jadi son produk kami beri waktu itu tulang karena margamani bagi kita dulu tak narohamu pas satu sulang-sulang kehobi hula-hula muna mereka itu gatorok kami bisa tulang beri lasir rohanami asal anggit itu lam idong muna arinatio lebih terjadi hatta kapas-pasu di hamu lah hamu tutup lah botan munggul natio lah tugijang dapat pacapalan nalomak ima sebagai tutup hatta dalam ima hatta sekami tulangmu jadi di son produk kami membuat deke sana deke sidululu deke nalombok jadi pasang kuat sama sudah kenal dari bersama berenami son hatta sujudul berenang kami titi masih gopa ulang-ulang pengarahuna Songrong pendek kita terbuat kami bere itu hatta atau manggugi pasu-pasuna saat masul saat kita berkabian dengan pasal kami dikion sesudah mahita saat tutor saulian itu jalan. Ya, soalnya Pak, alam nusokot dia tulang nalapasat batu sulak di kapau putau las marwan dirajai anggit mapasu-pasumi di sorak ketuan tu sudah kapau putau dapat akar rezeki duluan dan tujuan naron. Jadi tu sorak peraja nami
Namun terpasahan ni paputo batu sulang na lasmaron ni Rajay pasahan tutulang. Oke. Jalak sudah tulang mo. Perjul majalak ho. Mulai sakangan. Sakangan mbak perjul ya. Tuson. Lo, terus. Nah, terus. Oke. Lo, jalak terus tulang nih. Jumpa nak pola deh. Pola mari si boy dong. Udah. Ya Bung Amang Guru. Jalan gudang tu insyaallah kami ima sulang-sulang pauku siamarga siparmata alani pasatan nami ma tuamu sulak-sulak paukuon otik susadia dia ma para siduli nami ima sulak-sulak paumu barbabaheno mamu adong do kata ni tu mandokon sititi masuk tahun 12 di rumah otik susadia sulak-sulak paukuon lasma ramu macalo butima Pasat mamang. Sulang-sulang pahupi rumah kamu mata foto kami pulang ni pangurungmu marang hilamu pasahat ton sulang-sulang pahupi masalah seruhan kami apa siduli songan telepon ni apa siduli lakin bulu kamu tu kamu apa itu kami apa itu bulu kamu di Jolo ay Malipuri bulu tu kami pergi di Jolo apa siduli kamu betong ya deh. Ini songan hata siduli do bago na mahal to man na dia kata di Robian koras mahay na wancalo selam ganda na malihan mo na mga jadi masih gopang orang-orang pengaruh na mengatakas sejauh kami sulang-sulang paghumpul siya raja ni pamurot na marga si Parmata siya tumata matong na mangogi pasu-pasuna buru nami jadi buru tuga torok dohang alay bulu di juru nami buru mani to jadi kok jauhin na kok berbulan-bulan buru hape dia bere kok dari buru ditulang jadi mengajar kami bere sulang-sulang paghumpul sesama Tuhanmu apakah pas masuk di Tuhan dan tekan nama tebenong di calonmu sediringon jadi pos lorohan kami dan kami tulangmu sodohan kami losongan hadang sedua ke aduk-aduk kami na tubuh-tubuh di lubuh aduk hati di tubuh-tubuh horbo pendik sahurmat dua mahamu itu dorok tole penyiri pahupu saat matu tunamar ini saat matu namar nono masak solu saat matu di penggabian bunga sahat kalau kami sulang pahupu ni pasahat muna tu ulah-ulah tu marka tu katorok sesahat matong kita selalu tu panggabian boti mah jalan pasuk debat kono Laju ba tulang masalah apa minta pola tabe ayar pe tak mendarat pe Ala namro orang kurang di peduro saya kata di Nakora. Tu pasato lulus tu na idade asato ulon to holo ay tori amang baru kay diamu amang baru kay dia muna namin na Rosyang jadi sorry ko lae ada untuk songan hata jadi dua jam itu surat tuan sampai untuk Iya kan bisa kayak gini. besikat batua mah ningge main boni debata haroroni tua horas mahamu diraboti duluk ni pun batua duluk ni si borotan desa rumah tua mah kamu payudihut kakok parang aduh kami na tuh di lobo
Aduh nanti itu untuk ini orbo. Nang mahamu kamu sorma dua piring paupu saat nomor ini saat nomor asa saat masuk saat maliwag kulena yung saat kita kamu di desa Sa kaya na yun. Asa sila sudah udah dua ton Mama ti karizo kena. saat bakal sama kahurasan sorry mahatana ibotok puno lagi Oke. Oke. Jadi hula-hula namin. Jalan. Hindi sampai sa akin desa. Hula-hula sa tinggi sampai sa salamat. Ada. Oke, masuk saya. Oke, saya tocok. Ini hela. Oke, pasrah. Nah, Tunggu dulu. Oh, lima. Oke, pasrah. sama. Oke, jalan latih. Kak. Oke. Dia bakal bawa buku. Pinati kok kucing menatu julur itapian. Saya itu si mamu mangalaka. Saya lusur manang panamau tak tujulan hari awal. Saya di Solo satu kotian. Nunggu di bahasa katolangu lo semua. Sahur mereka satu penggabian, satu parora sabotima. Oke. Baku baru. Pasato nolos tu amu wakai bebereku. Bolo tuk tusipi amu harus sogon mangalaka. Saya lucu-lucu manang panapotan. Saya di Solo masuk kotian. Di pasar kami mau lo situ amu. Saya lucu-lucu manang tupang kamu abutima. Orang. Cibapung. Iya. Iya, bawa kumat. Oras. Salah mau puncung. Iya. Oke. Langsung ke opung itu. Sama kayak ini juga. Ini lo Masuk.